Campnou football stadium ko ta kan ding meka hay sok chia lut don ani amaro chu mu tu ra tam vak lawang a chan chu under construction renovation ti me kan ya siam that me kan ya Campnou hi stadium hi kum sang ni le som ni pare ta chuan thei tu ra ngai ani amaro chu ai po chuan ala rei zok mai thei maro chu lu be shimang amun kan thleng to boka so lai so thalak na mun ania under construction ani chungpo hianin visitor anga tho ani Campnou stadium hi mam boy pot than la ni hi Okay. Thank you. Lu chou ve shimang. Abul na hian restaurant oma do chuan chol kha dama in sai pot thei ngal na mun oma arem chang khop pai ta khu barka store India kulai khu t-shirt te bag te lukum te alei thei ani kulai huna kon la hi lon na to alon chop na tur ni hi lon chou ve le zel te an ke hi ka barka fan vak lowa real hi ka ngai sang zoma barka a hian sod lai son ticket an lei don ani museum plo nan khan te hi museum kal na tur kong phei zel khala ni ta ni kal zelang stadium bul na ya kan te huai mai ni hi achung lut thei hlom hek lovi lu kha phal lo ani ri ta mo lai hi lu na tur mun kong ka museum people có tâm về barka boti ka dia ta ticket lu na tur la na mun ania helai hi ticket office sanita counter có tấm về thì 1 2 3 4 5 6 7 8 10 là gì thì counter mà sẽ ở vai nên không lém đâu á thân lại hiện thì chỗ hiện thì hiện ở gì alu mình hit tàu chia về adult waiting time song thu pariat le 0.5 euro sa dita a zawng2 total experience museum ai de ki somnga le pariat le 0.5 cents sa dita song thu pariat 0.5 cents ki tok ka ti chok mai ke matan chuan India paisa chuan sang thum zariat sangli deuh tho ani ki song thu pariat 0.5 euros ki mo total experience ani chuan in 60 euros ang vel ta India paisa chuan in sang vel bor ani dei mai ka ba la la kan ta ni suman bala lu nan don mangi
ti ringot ka rin alo langa kan ngai to i pakhata la to tia tia box sia tourism kam sia helai thleng to chin chu lut de rek an box sia so an ho salon ni so la lut chok do na ni india puisa pe chon tam ngo tang ro vek an se ta chon